Jitu alang tunga MP kar jualang. Hala bangke central government asara tumbang hala dak la salam bang layap dining bang uri relang mini ati government kimi mati. La pasala bang uni dalang mini sita alang li tuma khalo je alang li tum prajin pelo sakam claim po busini tu ning thi bomlo. Ape hala sopia kimi lang masele MP me kar juma sin san thak donglo je ni to agor government ke planning abelang pugala ke thak thailu. Mane men arjudun fil masih son thak fil. We appeal all sections of the people of Karbi Anglong and Dima Khaso Autonomous Hill District of Assam, all political parties and all social organizations to attend a public meeting at Loring Thipi in order to demonstrate our long-standing demand to the Prime Minister Mr. Narendra Modi for immediate implementation of Article 244 of the Indian Constitution. Juthai Kardom. Aro teo Sintamoni Panigraye teo mane Dimapura teo plena namise Dimapura Karbiala haute teo mane Carlo aise hey rasta tu teo loke SCC party gos kati bibit drona teo loke te bada bigini gotaisil gos kati disil aro gari jabon war onek drona teo korisil gote tenekwa ধৰণৰ বাধা বিঘিনি যাতে নহয় তাৰ কাৰণে মই এসসি সকলক অনুৰোধ কৰিছো সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো কিন্তু 1990 যেটো মানে এনডিএ গভৰ্ণমেণ্টৰ সময় সুবোধ খান সাহাই ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অৱস্থাত আকৌ আহিছিল কাৰ্বি আংলং ৰিপৰ্ট সেই সময়ত আমাৰ পাৰ্টিয়ে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি দিয়া নাই আৰু বাধা বিঘিনি পৰিৱৰ্তে আমি ইচ্ছাৰে নিজৰ ইচ্ছাৰে আমি তেওঁলোকৰ ওয়েলকাম কৰিছো তেওঁৰ অহাৰ সময়ত আমি মেমৰেণ্ডামো দিছো যাতে আমাৰ টু ফুৰপৰেটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে গতে তেনেকৈ আমি সকলোৱে অটোনমাস ষ্টেট দিব পৰা ক্ষমতা থকা মানুহক যেতিয়া তেওঁলোকে আহিব আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত তেতিয়া আমি সকলোৱে একমত হৈ আমি দাবী কৰিব লাগিব যে আমাৰ দাবী সংবিধানিক আৰু আমি পাবই লাগিব আৰু এই অটোনমাস ষ্টেট পালেহে আমি কিবা নহয় কিবা উন্নতি হ'ব পাৰিম আমাৰ জাতিৰ ধৰ্ম বা আমাৰ জনজাতিসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা হ'ব এইটো আমাৰ এটা বিশ্বাস সেইকাৰণে আমি সকলোৱে একগোট হৈ দাবী কৰিব লাগিব আৰু সেই দাবী পূৰণৰ কাৰণে जिमान पर अभी सस्ता खोल बोला लसन नीले तुमरा सन दूजी पला में तुम पुणे है सेता एमपी अमेतांग के नीचे इसी पहले जनन के बांगी जुलाई चिकलो बांग अलंग लीला तू फुर परेला पार्लियामेंट लो निजे जी जों सी निजे जी पुलते अलंग ली जों है ता ला प्राइवेट मेंबर बिल इंडिविजुअल बिल के प्लेस पो पुसे अलंग ली नी तो मन लाम सा चिचा एमपी ली तो एमपी बांग सेता Prime Minister penalamang la salamang ni tum lan long le lang a thini tum chitong long that kema setahun li memorandum si pidam chot la pulo sona long 1971 ani kan bengket tok tang article 244 apa ke pachon pemiji apan ni sipat pen Prime Minister Sir Narendra Modi apan choneri dun khurji apan choniri lo apan si India that Prime Minister Sir Narendra Modi non ke bangi jang mi po chiklo ingkora narkep suri ini ra ingkora hinyani loring thipi party malong ke bang ji palam arjulong si alang lipan nilit to mai hin pen ning aklong pen khachuro o karchu khachuro kardom la pen ahir jumi paji riglo alang di dak ke bang pen Karbi Anglong la pen Dima Khaso Autonomous Hill District ameka ratum army include pen ke hang India Constitution along 1971 ani kan pen ketkok bang artikel 244 akam pachun po pusi ning thelo atema inot a Prime Minister pulotang te majok aracharya song sitame la ke det apan kacharia bang lasi India Parliament ke Prime Minister apan si India Constitution along ketok tang artikel 244 akam ke claim ji acha kong pilo lasi Indian Prime Minister ke bang apor kimia hot racharya song la pen hampang asong alam thipen chisor sar sera ni siper pen chetong dun khur pen India Constitution along 1971 ani kan pen ketok tang artikel 244 akam kapachok serak siapan chetong dun khur pen chuniri dun khur lana
lasi Karbi Anglong lapen dimahaso Amerikar kedoan Racharia Song Political Party kedoan lapen Hampanga Song kedo Social Organization kedoan apanta halaswani citong dun hurben hemprek autonomous state ke alam central government atum kepacun da prang Japan juniri dun hur Japan juniri lu jutai kardom full implementation of Article 244A of the Indian Constitution. At the video set, we welcome Mr. Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, for his August visit to Karbi Anglong Autonomous Hill District of Assam at Luring Thipi on 20th April 2022. On that very day, we are highly hopeful that he will promptly initiate for full implementation of Article 244A of the Indian Constitution, which was inserted into the Constitution in 1971. After getting first-hand knowledge regarding our long-standing demand of the Hills tribal people of both the Autonomous Hill District of Assam, the Prime Minister of India, he might be belong to any political party, but he is the highest political authority of India to whom the Parliament is empowering him to implement Article 244A of Indian Constitution. Hence, on such occasion of the visit of the Prime Minister, there should not bring the differentiation of the methods of social and political ideologies of different political parties and social organizations of Karbi Anglong and Dima Haso Autonomous Hill District of Assam in the name of implementation of Article 244A of the Indian Constitution. কথা যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব, মিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ আহিব আমাৰ এই এপ্ৰিল 28 তাৰিখ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত লৰিং থিপিৰ ঠাইত। গতিকে আমি তেওঁ অহাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ আন্তৰিক তেওঁলোক ৱেলকাম কৰিছোঁ। কিন্তু কথাটো এইটোৱেই যে আমাৰ যিটো দাবী ভাৰত সংবিধানৰ সাংবিধানিক মতে আমি দাবী কৰিছোঁ যে ভাৰত সংবিধানৰ 244A মতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও দুটা পাহাৰীয়া জিলা সামৰি লৈ এখন স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য বনাব পাৰে। সেইটোত 1971 চনতে সংবিধানক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। কিন্তু আমি 1986 পৰা এতিয়ালৈকে 36 বছৰ আমি দাবী কৰি আহিছোঁ, কিন্তু সেইটো পূৰণ হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি দুখ কৰিছোঁ, খুব বেজাৰ পাইছোঁ, আমি আক্ষেপ কৰিছোঁ। হ'লেও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমালৈ অহা যিটো এটা ইংগিত দিছে, সেই অহাৰ সময়ত আমাৰ যিটো বহুত দিনীয়া যিটো আমাৰ দাবী, সেই দাবীটো পূৰণ হ'ব বুলি আমাৰ এটা আমি খুব দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমান জাতি উপজাতি ধৰ্ম পলিটিকেল আছে বা ছ'চিয়েল আছে, সকলো জাতি উপজাতি ধৰ্মাৱলম্বী লোক, ৰাজনৈতিক দল, সমাজবাদী সামাজিক দল, সামাজিক যিটো সভা, সকলোকে বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন তেওঁলোকেও যেন আমাৰ এই দাবীটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকেও মাত মাতে, যাতে আগৰ নিচিনা 1971 যিটো for the first time Union Minister of State 1987 মানে প্ৰথম আমাৰ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফৰ হোম এফেয়াৰ চিন্তামণি পানীগ্ৰাহী কাৰ্বি আংলঙত আহিছে, ৰিফু আহিছে। সেইটোৰ অহাৰ সময়ত ACC পাৰ্টীয়ে তেওঁ আহিব নালাগে আৰু তেওঁ মানে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ লৈ তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙক বন্ধ কৰি লাচবা আংলং লিটিক লৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিচাকাং নয় চিচাকাংকে নয় আকৌ চিচাকাং নাং যি পুচিনি তুমি ডিমাণ্ড লো আতিমালা কাৰ্নি দিংক্লুয়েলা মাকলাকে আসামে তাকালা মালি পালাং লি চিচাকাং নাং যি পুচিনি তুমি দাবী জং সালাং লি চিচাকাং কেদাত পুস্তানি তুমি কন্টিনিউ ক্লেম কক তা ভাইলেন্স পিনে आर्म स्ट्रगल है कि उन्हीं है अलग सब तो है डेमोक्रेटिकली नॉन वायलेंट रिचो काय बन कचे सॉन्ग महात्मा गांधी काय सी ini tum India the independent ke long mati pelotang te more than la tum 60-80 years are ke long redeng la tum kaci bohong kaci song pelotang te non Karbi Anglong pen lebih bahasa arah tum ningkan thong ke bra drop pen to tum lak lapoma
ningkan cricket ta pleng lang ningkan pokep ta pleng lang itum lak poma hala bang charjin kok ji ini tum lak le ini tum cesong nang petang te ini tum ining ke hang sepak lang theng ji ni dia batai ta ning je lo press lo te itu masan chom ploi kan lo itu masan chom kan lo itu makim ngang madule wan tame madu platform bere long tame long lo prote chong lo pos mathanang ji hala bhang arti ki dunai lam asi non Narendra Modi ke bang long ta dan komania favor komania political favor bene lam kening ji kali la so press meet muthe kancas dikom KSA lapen hempret ke hang aning kari ya song ka phek tum tame a statement pilo mone non pin labang so a press meet on tum statement ki bang ke ini tum a prime minister ke wang long tum lam keisi mate ini tum memorandum isi pidun te set ini ke hang cepat cepat lang tum te set lotang te itum akari ko so si bang central government ka chini po hala bang ta itum ka jajunong je lam lapen non Narendra Modi ke wang autonomous state dalam ningje je dete ini tum karbia khai ko pilo claim po mate autonomous state ka chi song tum la so pharman pilo claim po lotang te ningje je det potame ningje je det potame ini tum labangso autonomous state a movement ke itum aningkan li un ba ciklo itum labangso movement mangkai ta cheng nang ji kai ta ning mang chipa pung nang ji kali pelotang te itum ledam de lapen nangli la son nang eklem la son halabang itum che jong nam de nang ji dili labangso president bang sudi nang tum kasi non kancas di kom tame alang li tum hemprek ke hang asong ke ban na asong lo alang li tum kancas di kom amhang pa thek plot pen non punon pen ta komania political party banner pen sil tum lam kining ji mu thek danong le muthe non India mate Bharat kachari aru olo India constitution no ke tok pida article 244A a farman kar bianglong lapen di mahausa farman nang ke jong pida nang ke tok pida India a constitution ar lo ke tok dak article 244A implement nang ji pun ningkan thongke pra trok lo ini tum kache song non pun non benta kichunji ang ring theglong lipin lang isi ningduk meme la son si non jangmi po achiklo niphai inko ra sirkep inko ra nerkep itum India Prime Minister Sri Narendra Modi ki wangalong litum kancas dikom KSA karsa lapen autonomous state aning ke hang asong antum phan kachung rigang tung makani je kang tung kelalo ini tuma kimang ke chunche lang tema ini tuma kimang chunche pule ini tum nono son prime minister ki wang hot ini tum ining ke hang chipak lang dundelo ma itu makari chipak lang dundelo ma hala solam itum kachi dinang sot lapen article 244A ningkan thong kebra trok ini tum chesong det kopi posi chunche plotong te karbi yang long autonomous state ke hang apur ki mo langdamo ini tum pin labang so press bidalong pes jing tung ji ini tum ahem pre ke hang asan chom aningkan tami asan chom belong te madua prime minister le bangon madua BJP leader le bangon madua congress leader le tum chunun asan chom pinak ke litum lasin non labang so BJP government along a prime minister mate India prime minister Narendra Modi ki wang jialong nang li ASDC nang li kancas dikom nang li jakas nang li umas kucipera ini tu maning ke hang cepaklang rupane koson po ini ke hang ke cepaklang rote ini tum hadak Narendra Modi ke wang ni state sangsong alu tum try tum lamning jelong le ini tum anutin along ta jakong do ini tum akari ilam pen gali mani banner odun tan pen mane flex dan itu along ki paklang dun pen mane ining ke hang pen halabang so rally kilo kidun long thameni tum slogan ke hang pen de so press meet lo me kani kan tum non li tum kancas di kom long thameni tum youth force palam kali owe kimi tum kadok kawe kancas di kom pali alam kallo itum article 244A kar iya rara tum kancas di kom punon mate komania song article 244A phan a farman kachi song pipoti halabang kachi chitu dunang ji kachi jong dun tot kangne dun choi protante itum koswang dengsi lidampo ati itum kijut kok nilang karbia khai kivir kok nilang ini tum ningkan thong kebra trok velang ini tum continue che song nang democratic live ati non ini tum kaching hon khai farman pranui kachi pidet asong tum tame abatai
accord chitok tame lang itum autonomous state alam bang abeda ti bangin ning dublo ta kopia pot si hala bangso accord ka chitok long latum autonomous state alam pinpur dun beda ti hala bang ke alang itum akema tha ko antong le damni la bang nitum angbong ka chingwai ta belang ta non KSA punon kancas dikom punon karsa punon non punon benta nili tuma stand bang lalo nitum article 244A KRI nili nangli kaduk kabi ache thedutik karbia khai re tik ke song po nangji ma busi kamatha ituma movement nang mane lakle din nangji ili tuma movement bang chingnek chosi din nangji ituma kemang bang hirthip nangji kusi ni pini la bang so press meet state no race isi armung long si jongsi la bang so no to ma state no race pokomane bang khoro pho bang suri si bang suri hini amuri hang lo tante hala so ri long ituma kari ta isi yang thekchi baklang long jimapu la sipamo lapu media court itum kancas di komolong mai ku bangkarju itum batai Delhi long idam batai kaprek BJP leader tumang lo cicakang lo people si chunche den ma polom mage pamo he jong ni ningje lo itum batai tin na me to sanchom non he jong lam te thana mang 2013 na hut 2013 na hut ta lang si itum hempega farman kaci song kang dang lo hala bangso kaci song kang dang long ikeng nangkar theng nun dia phan asong paksing sek dun ke article 244A long nang jibu pen ili tum ci song pen isi a platform nai polo jakas amang thek lo jakas pen batai thom central lo tripartite stock dam lo hala bang tripartite stock ke dam lo puthol umas te pai mahang thek lo ke ako dak dolan kancas dikom ta dolan ASDC do dolan latung people si siwa platform lo itum rada kali cipaklang lekhe delo apor itum charjuna kokji lasi ili tum la sonsi dambom lang continue bal bong de itum madu prime minister le bang itum le dam ide itum akimatha itum akimanggan lapen non apor munitum autonomous state article 244A alam sthal bong de nili ka thek dam long bang kamili ta to kokti kaching nek choy ta kokti kancas dikom tum ko mane Delhi long hempek hangal pone kangne tun choy lata theglong long tanili kaning jeta bang tung ke itum lak nang ni itum constitutional lo kitok da arol boi tum chisong na mo ani siang chunji areng kilo ari deng pen India phan freedom piunji India independence manji pui madu chini ne